yeto nu mon kanton do ena zombo o somi ro o vodide ro esi gawa bon mina mono e ma fo nu edo ete yi mi yan nu edo ete ro mina iho o benino a libéré bonamo nu mon kanton deme mi to so fle menoten we mina ira mi harupo bonando na mi pono mo fraternité we wa wule azara sin yedo fi le kodo chabi ya iko bodo dido azara dio e je gan pa me din bon o chabi ya yi o mina mono o katima de to fine bo reyin ko eton bon katim lo e makaso to zizamba bon wede no ye to titole basi bonando wa yi sodo yi ganson otogan Patrice Talon si yezan katim mon kanton bon ye wa to janu gbe to nu kan yi bon ye na do tekon bonyo menan kanton ezan o katima enendere o chabi ya isin o nyiko bon o nous joro turo du province bon l'indépendant et wa mo o général o Gbagidi bo wa to ko kan bien bon général Gbagidi wa to bi gbon bo mo melepo yeri fa kan bale adoni gbo yi do bo fi emi te din lo àwọn gba bene ton le popo wa ta mero o wiwe ko le ko wa fini lo lu pro mi na mo beten bada ye wa kan ho bi o subo wule ye ton do fi le bo to di do nren alogona me toche do pobu ahosiche e budomi l'informateur ou wa mo Togan Patrice Talon bon Togan Patrice Talon wa to di do nu de pepe ma di oto otolo mi amo ni yele te bai nu mo ko doro nu de pepe ma ko di oto o Benin Tome l'investigateur ou ewa to di domo lo o sen dodo yo lo di lo emi o mo bo kan popole podo l'investigateur me ni mi don di minamo ya bon matinal ou wa mo Patrice Talon di bo mo lo o ho godo to de na do na Benin ville lo o so yi na ho lo jiwe na do ko mo contenté bon ewa to di do Togan Patrice Talon di o e na panu kon akonta ou su pa ton bon le télégramme ou osu ewa di do file do mo o candidat sanayi e we kwedo bio ohun me we ranze so kan pa me ero je suis un guerrier ero àwọn funto we emiyin bon minamo mo agun protestant méthodiste ora su yeto dekona o Benin to bon yede oye agungan pon Jesu amoso hun satondo o file Daniel Eda ou wa to di do dynamisme info me mo mele popo wata yini tekon bon nu eto jijo ele nlole bi po wata ni do alote vivon nu eton l'alternative ou odin e wa to di do mo dakpe sosu din lo ezegbe ton boze bijona nu mesele bo wa to Donald Hona Togan Patrice Talon kodo Romia wada yi kodo o Joseph Ojogbenuko bon minayo do Pom City ou ezombo midose o kojirawe maele bo mo o ye tonto o gonu madame atuton le po papataji bon minayo do pon wiawe ujan minado ko kojirawe ma mon kanton le to agbanleji bona somo ye to o kanji mi wa lokan mi ton le to o Pom City yerana mi chargeur kodo nueno zombo nye fle emron gbakpo vigilant edo ni so